Twongeye kubaha ikaze ndetse no kubasuhuza mwese mukurikiranye channel y'Umutsindo TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho kuri iyi saha, kuri uyu wa 28 z'ukwezi kwa 7/2024. Ni amakuru akomeje kuvugwa hirya no hino mu turere tw'ibiyaga bigari, ndetse ni amakuru akomeje kuvugwa ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Nkaba nakubwira ngo niba utarakora subscribe waba waracikanwe, ndagushishikariza gukora subscribe kugira ngo amakuru yacu yizewe ajya kugeraho ako kanya. Inshuti zacu z'akadasohoka rero, reka amakuru yacu tuyahere kuri iyi nkuru ikomeje kubica bigacika, inkuru ikomeje kuvugisha abantu benshi cyane, ivuga ko Perezida Paul Kagame yahamagawe kuri telefone na Perezida wa UAE Sheikh Mohammed bin Zayed, wamwifurije ishya n'ihirwe nyuma yo kwegukana intsinzi yo kuyobora u Rwanda. Mu butumwa yanyujije ku rubuga nkoranyambaga, Perezida Kagame yavuze ko ari iby'agaciro kuvugana n'inshuti akaba n'umuvandimwe we Sheikh Mohammed bin Zayed. Yagize ati, namushimiye ko yanyifurije ibyiza. U Rwanda rurakiyemeje gukomeza kwimakaza ubutwererane butanga umusaruro na UAE, kandi niteguye kurushaho kongera imbaraga mu nzego z'ubufatanye hagati y'ibihugu byacu n'abaturage bacu. Uyu muyobozi wo mu burasirazuba bwo hagati yiyongeye ku bandi bayobozi batandukanye ku isi bakomeje kwifuriza ishya n'ihirwe Perezida Kagame nyuma yo gutsindira kongera kuyobora u Rwanda muri manda y'imyaka 5 n'amajwi 99.18%. U Rwanda na UAE bifitanye umubano ukomeje kwiyongera, ndetse mu bihe bitandukanye ibihugu byombi byasinyanye amasezerano agamije guteza imbere ishoramari hagati yabyo ajyanye n'umutekano no kurwanya iterabwoba. Urabyumva ko abayobozi bagiye batandukanye bakomeje kwifuriza Perezida wa Repubulika w'u Rwanda ibyiza gusa. Amakuru yacu reka tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko ubushita bw'inkende buzwi nka monkeypox bwageze mu Rwanda. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC cyatangaje ko indwara y'ubushita bw'inkende izwi nka monkeypox yamaze kugera mu Rwanda nyuma yo kugaragara ku bantu babiri. RBC ivuga ko abantu bagaragaweho bari bamaze iminsi bakora ingendo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho iki cyorezo kimaze iminsi cyica abantu. Umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya indwara z'ibyorezo muri RBC, Dr Edison Rwagasore, yabwiye itangazamakuru ko ababonetse ari umugore w'imyaka 33 n'umugabo w'imyaka 34. Ati, abarwayi bose twasanze barakunze kugira ingendo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Indwara y'ubushita bw'inkende imaze iminsi igaragara mu bihugu bitandukanye. Rwagasore yasabye abaturarwanda gufata ingamba zikomeye zirimo kwirinda kugirana imibonano mpuzabitsina n'ufite ibyo bimenyetso, kugira umuco wo gukaraba intoki hakoreshejwe amazi n'isabune. Yavuze ko hashyizweho itsinda ry'abaganga riri gusuzuma mu bice bitandukanye bakabaza ibibazo bijyanye n'ubu burwayi. Iyi ndwara yandura cyane cyane binyuze mu gukora ku muntu uyirwaye cyangwa amatembabuzi y'uyirwaye. Ishobora kwandurira kandi mu buryo bw'imibonano mpuzabitsina, gusomana cyangwa gusuhuzanya n'ufite ubwo burwayi. Ibimenyetso byayo ni ukugira ibiheri ku mubiri biryaryata bikunze gufata imyanya ndangagitsina, mu maso, mu biganza no mu maguru. Ibindi bimenyetso ni ukugira umuriro, kubabara umutwe
kuribwa mu ngingo. Inshuti rero zacu z'akadasohoka ntabwo twagenda tutabwiye ku makuru y'imyidagaduro, ntabwo twagenda tutabwiye ko umuhanzi Kwizera Bosco Juno wamamaye muri muzika nyarwanda nka Juno Kizigenza we na Yuhimika bazasusurutsa abaturage b'akarere ka Karongi mu gitaramo cyateguwe na West Colon Entertainment cya Karongi Express. Bazaba baherekejwemo n'ibihangange mu kuvanga imiziki birimo DJ Higa, Sharon Rusa, Emide DJ na DJ Pius. Iki gitaramo giteganyijwe ko kizaba tariki ya 3 Kanama 2024 ku mucanga wo ku nkombe y'ikiyaga cya Kivu kuri Colon Beach. Abaturage b'imijyi ya Rubavu na Rusizi basabwe kwitabira ibirori bigamije gukura mu bwigunge abaturage b'akarere. Umwe mu bagize itsinda ryateguye iki gitaramo, Gatwaza Iradukunda, mu kiganiro yahaye abanyamakuru yavuze ko kuzana Juno Kizigenza na Yuhimika bakunzwe n'urubyiruko cyane kubera umuziki bakora, ikimenyetso cy'uko bakeneye kuvana abaturage ba Karongi mu bwigunge. Amakuru agera ku itangazamakuru ni uko uretse kuba Juno Kizigenza na Yuhimika ari abanyamuzika, ikindi bahuriyeho ni uko bashoje amasomo yabo y'icyiciro cya kabiri cy'ayisumbuye mu Gahozo Sharon Youth Village riherereye mu karere ka Rwamagana, rizwiho kuzamura impano z'abakiri bato, dore ko harimo na France Muimund ariho yize. Kwinjira muri iki gitaramo ni amafaranga 5,000 mu myanya isanzwe, mu gihe mu myanya y'icyubahiro ari 15,000 kuzamura. Amatike mbere, mu gihe ku muryango bazareba igitaramo itike yo kwicara ahasanzwe ari 10,000, mu myanya y'icyubahiro ikaba 20,000 gusa. Inshuti zacu rero z'akadasohoka, reka amakuru yacu tuyasubikira ngaha, tunanabashishikariza kuzongera gukurikira amakuru yacu ku munsi w'ejo, tunababwira ngo mwakoze cyane gukomeza kudukurikira no gukomeza kutwereka ko mudukunda. Nanashishikariza umuntu utarakora subscribe kugira ngo akore subscribe, kugira ngo amakuru ajya amugeraho, amakuru y'ibyavuzwe, amakuru yagiye acicikana hirya no hino ku bitangazamakuru, ajye ayumva byihuse cyane bitamugoye. Reka rero tubifurize umugoroba mwiza no gukomeza kuryoherwa n'umunsi n'umugoroba. Mwari kumwe nanjye Dani nk'uko mubimenyereye, reka tuzasubire ubutaha. Ciao ciao.